manje ne lama khansela ayithwele siyawakhansela sithi let's peace to corruption yathi ngobani izimali okumele inqanda ukubhebhetheka ngobhubhane zaphelele emaphaketheni mina ngiyabasaba abahola abanganane nempesa kwaZulu babantu ukuthi ubani ezododa aqala buka manje kwaZulu kwaJobe igazi eyabantu lenhlangano mase inxakile yekeleni mina bengazi umholi edla ekugcineni abanamuhla abadabodwa bashiya abantu bekhala phela ngithi vuka usilamlele mhlawumbe sesozindela igazi lakho John Dube ngithi vuka usilamlele enanda ngakithi izingane zakithi lela ngendlala inika namathuba emsebenzi isibhaku silingana nezincwadi esikhona u2021 ke manje lama khansela sithwele sewakhansela sithi let's peace to corruption baba linomo yezimbobo basebenzisa ama1000 basitshela ukuthi masikhuluma kahle impilo yobangcono safunda sazimela sakhafuna umlilo sawubhekisa kubona basebenzi ngeke siphumelele wegqibi le mfundo sayinikwa abadala la hamba khona bayazivikela futhi kunembongo eziphansi esezaphenduka idlozi elihle kuthina phila njalo thubana ushaba inkonzo zakho sodala sisithanda kunembongo esezaphelela emgwaqweni amathuba empilo engcono awekho nathi siyacela esifonyo zethu lingathethwa sikhuleka kuwe nathi imithethwa sibala zenzi basifikile asinakuya ke manje lamakhansela sithole sewakhansela zithi let's peace to corruption amehlo ami agcwele izinyembezi angikhalela amabhiliyoni ngikhalela intsha yasemzansi ebula ukhwantalala amathuba empilo engcono awekho awukodwa senzeni na isona sethu kwabavumela ukholwa kanti bazosiholela ophethe ihhovisi kahulumeni ushinga masinya mina leadership kumele nihloniphe u2021 manje lamakhansela sithole sewakhansela sithi let's leni inkonzo yethu sonke esingakwazanga ukuthi sithole amathuba empilo angcono kodwa saphumelela kumnyama kubomvu kuwena ohleli ekhaya ngithi sukumuzilwele awunabani emthanjeni yami nginegazi lamhlaba unzima maphumulo uqhubeka la wagcina khona wasengoleleni mina uDumiso maphumulo eGama